Naman nga ito pala pwede niya. Masuk tipo ena mutu ena ko. Ana karoni ay ken katolu ken yoto tanga naman sa kadibi man sa barte ken vera na biotini o sa kaya param ni nandon na raw gay orso. Tenero saya tundan ni bulo pasangasi. Saya sa singgay kapag pa na marang. Gitu kuna bangun nanti waktu kami ana Genesis 18 nanti kini jonda kana kay dendre wan kalo ongai ko tamen na bosungo with God nothing is impossible. Kaya ndati ko bati kana kalo sinda na kay dendre kada benda na numan tunin dendre ndati ko bati ko na kalo that's all we need na ko ko ni kalo ndati ko bati and then nandre rabe tu matanga obambo te sen mindo mi tanto engala lam ni nandre sebaba garani tu dari minta tu pun ke sen mindo engala lam ni nandre ya na kini wal kami apa gitu pun na jonda kana kain dinding with God nothing is impossible. Amen. Singatambinaka. Eu maravilhoso quando matei Singatambo yang bikin baloto. I was here last week. Quando eu seleta kokua, rauti no mai tu tali kena kami kuat. Kami kuat tel hayo untuk kau marta kali blok ni teori kena sangat. God is good. Dotan nak tu kami tapatan. Dotan nak tu ni kalau. Kana Isaiah that his thoughts are greater than your thoughts. My ways are greater than your ways. And all we can do is praise God for that. So we're not going to indicate. Sikila na last time was going to indicate kita, but on the research on Zoom, was a record weekend, or not one of the low. But not very on a voice, row, Bamalike, or became the singular on a voice, or Manina, or Kaimala for one. The one not touching that low. There's 3 words that I'd like to share with us about this great God. He is omnipresent. Kembali is present everywhere. So but today you should know that he is omnipresent. Where only people at the same place. Everywhere. So that is the God that we serve. And secondly, he is omniscient, which means he's all-knowing. There's no such thing as luck. It's a blessing, but not close to well, he's all-knowing. But my favorite is the last one. Omnipotent. He's all-powerful. Second Timothy chapter 2 verse 13. It says, if we are faithless, he remains faithful. Because he cannot deny himself. To be faithful. Okay, then it was a single deal weekend and gonna come around your man. Seven or the Sandum Mulena be, right? Can do a 7 don't think on a bit of a kiki at the Santo Yarna, Simon was said, I was a second day. That's one of the words we normally use. What's fed up the time was Kilamakalo, dealing on Mamma or Senator fed up people. He is always faithful. Why? Because he's the powerful God. He is a powerful God. Number one, you'll be able to say, number one, you'll be able to say, you may call it. It was a Hebrews chapter 13, verse 8. Hebrews 13:8 says that he's the same yesterday,
today, and forevermore. Kembali, okay, siang ni kalundu baby sound, but okay, na kalukukuma. Dua na talo no, beti ni kina no busi na kami to ngalete na kalungu. Boleh kita dan itu bulan ni kuali enamo. Bembali itu na imperium. Dia itu na imperium. Mesake. Captain Coach. Orto nango na sandando kina mera tu dua kina para kalung mata kau. Orto gay besi. Balik itu kilat ni tu garam kina dona kalung bula, dona kalung kokoa. On that particular day, they had faith on this powerful God, omnipotent. Okay? Saya tahu kalau saya kali itu kina Nebuchadnezzar dia kena kini, hey, when the trumpet sounds, make sure you bow. Make worship that kana idol mo. Yeah, kaya kando na tuba, well, good for you. Kaya kando na siya ni tuba, the story is from Daniel chapter 3. Kaya kando na siya ni tuba, then kando na binta kiba na mo bukawan. Tapos the last part of his speech, kaya kape, so nagere ko man siya din na kalaw, and naroon pa kulay kando ba na liyango. Orto nga siya ni so mananataro. Nang wala tunig kinong kaya, wag yan na kalaw na pa kulay kando. They knew who this God was. Kila tigo to they na kalo na kompleto. Sanga itu pun na bango to kasi ko na kapto beso makin de kapto. Keto na siya ni kuma. Neto kalo na pakumbulay kito. Iya, kaya kaya siya ni pakumbulay kito. We will not worship that God. Bole matter to whatever it is, we are not taking our chances to bow to that God. But the kila tigo the God that they served was all powerful. Tigo na kaya ni talo no, kini sa kila tigo ang to sambiu manolo mo kamana. They saw a third person. Siangkan itu yang pertama, the fourth person. Sorry, single kali memakal. Sakana bangko natuyon itu kenesa. Ray di kapan itu mati itu belum ada kamu dulu. Ray itu na tamate itu mobility center, itu mobility kalau community, mata bubali, dia na friends. Untuk meray kalau le kalau tu kawin karabu itu, kalau masuk batu nanti kena makal. Maka. Tuda quemada, me dona na serre, dona na dinding, my murik, anisi, kerja na dinding. This one is not my home, ruato. This one is not my home, I'm just a plastic. My precious little somewhere beyond the blue. It will bear me from heaven's open home, and I can't be let go in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friends like you. In heaven is not my home, it will be like you. The angels pray for me from heaven's open door, and I can't be let go in this world anymore. They always making me ready for me I know. I've been sweet of Jesus, so many years ago. I know you take me through, though I am weak and poor, and I can't be let go in this world anymore. Oh Lord, you know I have no grace like you. If heaven is not my home, then will be like you. The angels pray for me from heaven's open door, and I can't be let go in this world anymore. Sampai kira kalau ada lagi loh, terus saat itu weekend, live sih kalau nonton platformnya Zoom. Aku kita bikin ni na e-work program, kita langsung ke rumah,
that you're not here physically, but spiritually we know that we're worshiping together. Let the praise I've given out letters, where non letters, what that letter means to them. Okay, flow, roll mind, Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nomor letter L, Loloma, Lala. We visited some was in front of the crowd. Eu caso que cara do mundo mas que não visitou. Okay. Just like my father said, kita awal tu mais net main. Kita tumbuh main nakor na kurubas. Creo que sí. So kita selalu always every Sunday, always go to church on Sunday. Yeah. Kita kita selalu di senatang Wesley que não sei. Ou seja, ok, todo mundo não vamos falar que não tem calor não toma, mas não normalmente kita kita assim que lá tem na cara cabelo sim dono na realidade cara itu pakai pala kita sekelat orang itu mau fala coisa que lá na cantina kasi que lá na cantina não tipo na cantina cabelo like we were supposed to go for Saturday Sabbath. But instead we kept on going on Sundays until the day that he decided for us to go through Sabbath, and here we are now. Masa Robin pinagtanong ko lang sa rumah tiko, nabikaki sa pagkakulat ng kito, nanonong maliw, nasagot kito tikmay na sinigko, na Sabbath. Kasi naman dito nga nyo, namula ko na yung barnotongo after lockdown. Marata ka na rin na matamnya sama rasanya. Naka. Baru nagtanga nung manaklo na di kaget sa bakadar gitu. Nung sakot kita tuh mana banlon tuh ko. Ya lah, na lo tuh isin deh. Itu nak tahu tuh isin but kimnik lah. Na sabe, baru nak taksan sabe, there's a Sabbath school, there's AY. We have chances to come up here and speak ourselves and do this, do that, fun and activity, even pathfinders and all the stuff. Nabi every Sabbath satu teman lo tolak kalifaten. There's only one thing that's in my mind. I wonder what we'll do next Sabbath. Satu tadi tak. Tolak may bangon na Friday, suka may bangon na fully. Tungay na room, sa bawat sang talutulo. Kaya naman kayo gawa na playlist ng tutokan, Bambulabi, Miss Mali. Asa maratak sa mga sa bagong pinagtang mga tulong na bigakit sa mga. Sintang Binaka, Lo. Nanugulat na natiking. Nanunguluan na kipa. Sono mo na ikiman do sotang na kanre na itulah cuma yang kalau udah cukup ya, tahu lagi itu cukup. Ya itu nalanga di sekolah penangkapan kubatik. Masuklah taruh kalau
Bakumbot siya na tuloy. Naka. Nakaliw. Kaya marag makargan. Mela ko like the mind. No, let the praise. They can't like them. Great is the Lord. Nabango ateva sisi na nabanua batisari. Au marami ni matadal sana tehevo. Evana levego au mara sa wakati kumelotu sa kimana kalod and they're grown up and I'm still looking young. And my letter, is the letter F. I was sitting down and wondering until we sang the song. And there's a word there, a friend, the word friend in the song. And that confirms to me, was a good friend. I have a best friend. Kiro si sota sana na baki rolo dolu dead 2000 or yeah. Menangon nga kiro sa pikin sa kasar ko biang o iko na otingo. O kasar ni ko wawa sendal no graduate. Chasa menula kitiko nangon nga kiro sa sota kiro biotini. All this while, he's the best of friend. Not only that, okay, may bago na talaga. You may tuwigin na kanilko. Never in my wildest dream that I would be an SDA. All throughout, ito aususin na ALG. Never when ni kero mamau na lutu SDA, malapin ako ay SDA kumain. Utia sa Amerika ko ni kero sango na ni Besau, and mungkin kian sa tariti ka na leki na melkamu. Ang mekape ko na siyempre ni lotu, lotu make ula ko ikesi pa la make. What will people say? Hindi kakawya wisi may kantamate kani kalu. Nabuno nga sa niyute kinokwes ni malaki. So in that way, he's the best of friends. And kailan karuan na nung ito kanina kaya au maraw ni nariyan na baki vaza ganda au bulot komekina etikokoi nanon the karuan. He's always there reminding me in every verse we read every evening. My Zoom lessons that have mine 5-6 months. At the back of my mind, no friend, he is my friend. And the same Vinakato Kwenu, Makatani Mai, and the same Vinakatana Kwenu, and I am so thankful. I'm so thankful to this church. I'm so thankful to everyone. May vikwagas, vikwagwani tua, maybe give me the mutanga. And I have madam sarsari na nongi mas. Please know, one way or the other, that prayer has touched me. And I'm thankful and makalamuti kimi kelena kalona karnikoa. Naka. Sabi na kanakalo sabi na Mini. Nari bikin ako po ni mas ako pa ni kalo nananabeka gini ko be na tama. Okay rero na ngonele na tumbo rona tu dake batamay. Asinada bitimbe. Nombro let the praise na kam na ni kuwa. Oti ko ndo tantunga ke ka ke tu dake mai bo ba ko ni na mata na kalo. Ana be ka wala mo sa mutiko. Ke be ka na sa ka na kalo na nombo. Let the praise
Singatambunaka. Enggak. Sebenarnya ngulit. Itu aman tahu lo bikin. Malas hati. Bukan aku memang Roya pemina warung kilo ya meros sampai dia sering menutup peluang aku di rumah sampai tes Roya pemina meros awal kemarin yang robotnya aku juga mati kalau saya harus aku nggak mati benar-benar dia singkat sekolah orang betul itu kan dia harus pakai semalam Roya kan harus sama banget biasa setelah sarang diketunggu aku betul kesenangan sebenarnya politik sebenarnya mati jika sarang aku pasti pikir oke terjadi sekarang itu sama laksa gitu di kau serang kita main virus yang ada lagi di yang berkelas tempoh itu kau bikin kontak sama itu orang mana kita bilangmus kilendo kadito na gani bagaimana nilamboy bunuan kadito sa tatlo yung ano ka kasabihan wala sa pagdating salamat ka kasaruan ano hindi ronaldo kasaruan pinakot ako Nona kama lutuno Diklat kuna sumalut Katolik. Hindi na kinalut Katolik, kinalut Kalito. Hindi wali berundulak chicken di balong takimus. Erundulita buto na kulto ko siya. Yung gastra mo yung lumato, yung sa mga tuwa, sa mga nandun, nagulat siya. Orang tak kenal kita, orang tak kenal. Usia itu kunci, orang tak kenal, awasin kalau tengah konjak, kau siapa makan tentu, kau yang pasal pakai tikun sana, kau yang rapi kian cik. Itaya sarap na tuloy mati, siyang ramu-ramuan, kau yang siapa pun tuloy. Yang nakakatakot si Kuko yung Luisin, wili ko patikiyaw, nilamaman ka na siya. Yang naliwag ka ulit ko na siya, kaya naliwag. Naka. God is good. All the time. All the time. He is faithful. Naka. Mabulat na orang ni rendah kita bosa encouragement. Ini kila ni iko na manele mongombe bereta. Sabu malam toka na kuna na miti ko patikio na manele mongo. Ya wil kan ya dona na encourage taki ko na bosa ni kanong na bisinga na bi mataka na bi akabi. Mandabi tiko meu na pabli di ko tipo na gusto ni kalungo ya na bisla sama ni kata-kata itu tiko na yang kampe na nambul sisunya tiko na nambul na kalung misalnya ini gitu matapan apa ini pinakta na kalung na bibi tiko dina sanango na stop na dendre yo
Sana nilimu agana na masuche na babi ni bina chukupana kaluko na no bisa tabitiko ena nongumbula kina nongumbula ni matubani doanga na tiki na ubina kata mo tiniakina na karena kini kuwa in 2 Timothy 3:16 all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ana posta ni kalau di satu weekend menonta mebaka buli dikenda merawan indana rawan ikila ichisu kina ena nonta tipo awati ko ena buru-buru kila. Maka. Karena ini pada web program terutama untuk penanganan memiliki Alexander the Great. Tujuan mana kena talan ona sanganga tu kino ko baleta na obedience, not obedience. Tutala ko tujuan kentama kala ko ibento na dona tui, the small city, la ko na lito ko na be ko na tui. Surrender. Paya no ko bitu. Come on, keep surrender. Surrender biao. Ang gusto na sa ko na tuigo. Iko to mo belak tu mami bangor. Ito na tinikin dole lai. Small company nga ko to mo Alexander. Ono sila nito ko na bitu na ka. Ono binagata mo bari ta bitu. Dona cliff wala ko tika. Ko sa gati ko na bitu na sotia. Match. To sa gay match. Na 100 feet adoira tukin erna rocks na dabangan donga lagi ke sama to macho to na sotia ya Londina ne Alexander mo tukun kin bukan match la ko dua lagi mati kerua mati e torbo de tiribando na no sotia me mati me gay bukan tui sabagabo ikuno serena mai sen. Okay, barta ka bigyan na natalo nongo, paleto na honor obedience. If they are obedient to Alexander the Great, alam na sila ni obedient naman kalole we have to be committed. We have to give our life. We have to surrender everything. They're just giving their loyalty to just a human being. We are serving a big God, a great God. Kami nak ni kau reda kita, nak ni kalau dah nak bulat tu, nak main damit tiko, we are obeying God's word. Nana posta, nana guna wetin, itu nemenda lapo main we worship God. Semua orang ni guys singa tamu kan dengan mebarta kena nanda worship. Go make any tinting na nanda worship God start from tonight. Namusukan ko sa tikuchin mo na nung garap ng tulo. Go make kena baray ta kingan ko ako may nanak ko. Aw babi ni nakabigyan na nagtikaro na ikan natin ko. Dekem ni kena natuza ke oni bakare ta na ko ni kalo babi na bero mata kita. Babi ni blanca na ta ta ni tulo na nung kulang kena nung rumah ko ba. Dekem na nung pilot ko sa kirawat. Dekem na marang. Aw babi na. Sembarangan ni tini na nota iwai ang natilenta loloso na ulunta dentro na masumata. Java na tanay kiman ko kimani dugo kiso kurang ni kimani baka wili binakata kurang na bikalele ni sabaru takituturang na bunga. Ay bingo ni Sara o tapos sa may kinanan ni Mamimula rabi kimani aray di kimani pakilaki na turang nung ni Coco kina nung nilalama kinani di na nito elo na kaya kimani lang kung may salamado ni totally turang na ni Mamimila pinakabalan no nung ni Mamimila kinu na nung nibal kim sa nabaru may kini na nung ni Singatan kim kire turang na nung nilalama kikbat kay kimani bika kalau ngetek turang na ni Mamimila ni kusang turang nani people ko Sunday masuk 7 at a time kami ngaji so nani makabulan din
Satotokanan romunisina nalalo manino Nilaba liana kalu sarita Nilaba liana kalu Tokana viselita Dapat memenuhi tingkat kalau dengan posisi belum bagaimana terjadi kalau ini kita berusaha habis nah oke baru kalau ada soal buat orang tapi Waktu itu weekend bulan itu sampai buat mau pada minggu di waktu nanti itu dan ada semua dari sini ada. Dolangan masih dan kurang cisu na mekiman. Di wasa mekiman awal di situ sini. Memikirkan bosnya bosnya Kimani, baru ngerti Kimani di sini itu apa sekolah guru kuliah di Kimani Kimani itu nanti kita kalau kita bakal terus untuk orang dibuat ini Kimani kita siswa Bila itu baru terus bikin sedang
Nahungan di tidak kasubat tidak tawaran lagi. Kalau sintang maturungan mau tinggi tidak boleh tinggi nanti. Kelan teklan tu karena lima kali pakai kita ikut musuh berarti. Binaka pakai walau tak kali mereka. Dan asal kita masih Sami masih Deus membuka ruang. Oleh mengariki. Akan media normal mau dicoba. Kami serba akan mengumpulkan kira ramai kembali sahaja. Dan kami nak akan membantu. Bagi kita nak membantu. Kasar kamu mau memulai. Dan mau nanti siapa tu kita? Lima. Eu boleh ambil pan, usah banget tipu. Kalau kau baru nak tu di mati itu guys. Kau tak kesulitan, tak ngalas. Saya pun di bisu dengan umur. Kau kata mana? Yang mereka boleh katakan ini adalah babak. Ya usia spesies mana? Mana satu sudah terus di mana mana? Bukan bisa dia kok apa? Sini apa? Kalau bahasa ini kata-kata betul. Yang nomor mulai di sini di mana? Kamu tipu boleh main kalau turun pasti. Saya dulu, saya di Mampu. Nunggu asas di Bukit. Doa asas di Bimpa. Asas di Bimpa. Bimpa sama kayak, mau habis. Kalau terang, oke memang tidak. Dan asal tidak. Sampai seorang mau di Bimpa, orang mau mati di kuasa kanan, mati kuasa kanan di mulut. Mami nasi, mati betul boleh di. Wih betul lo tuh juga asas tuh, biar kau mati. Kosoran, aku mau itu mereka saya mau pakai lawyer, makau. Kamu jalan kurang atau bukan di poin pada hari itu masalah sombong masalah pada kita. Namanya, boleh kusentuh. Ini mau bisa usaha. Saya bisa dulu. Taklelai biar saya dulu. Mau dibilang tentang saya, boleh sih tahu. Belum masih gimana? Mau berbicara. Orang India, bawa masih pemilu, usul lagi kujurukan. Total sih tak boleh orang beauty. Kalau masih bikin produk lokal pemilu itu, tengok sih tak perlu satu ribu. Kalau tipu sih tak usah buat pemilu. Kenapa untuk itu? Tangan luka. Bila benar tekan tu, kerap ini mungkin. So ada masih yang ada buat. Kalau orang tahu benar, itu saya membuat selain yang lain. Oke, di mana pun. Karena sangat berguna. Sampai bosnya bilang, di bos itu. Taman ini mengatakan, taman ini menegakkan, taman itu di bos. Kalau sama soal itu mana itu ada sih kan? Karena satu pakai mana nanggo, karena itu ada sih kan? Sehingga nggak masuknya. Jadi pada saat itu, tuan matolotu. Itu sama soal itu. Ada enam, makanan dulu. Ada
Jadi itu mereka bilang itu. Baik soal kita nasi tanah lo, merawat di kau tidak akan menunggu kita wasit dua. Kita wasit dua. Tidak tol. Dengan sama. Tahu kan? Odi kali dari kumpul, karena tuh naik musuh ini. Kita wasit dua, tidak tolong. Kemdo sama ni, dewa buku tua yang mulai kemdo, dan buku ni buku ni honda, kerana satu yang buku mulai kemdo, tapi kalau kita mau buku tua sana, biar mana boleh nampak buku tua sana, soalnya ini, lepas. Kemdo ni tuh ya karena kan tua, kerana ini semua ni, kalau mana buku. Marro yang membangun. Marro yang membangun pun, kayak apa di lagi begitu, kalau kamu buat sekarang berapa? Di mana ada satu makan bu. Kesana kalau marro yang kau membangun. Dia semua kurang. Kawan ini bicara tu, bagaimana kami? Dokter. Dua nak baru, pan baru buat, kalau ada, kalau ada semakin macam baru buat, bumi yang betul, tahu betul, aku nilai, oh, itu sakit mungkin, bakal nanti, maka sering yang kita mengulang, ubakin, manusia. Sampai sering di mata sering kita lawan malah. Never fail me yet, never fail what to. Never fail me yet, never fail me yet. Jesus God has never failed me yet. There's one thing I know. Jesus, has never failed me. So Jesus, oh Jesus, oh, so Kami sangat coba mani kalau lihat makanan orang makan
Kemuni sama kalu kait tuna nomuni bos na kalu ni kalu la pili tu ikana kurang ki. Kemuni sama kalu era tu be kemuni. Homba baka homba na luelo malang. Era tu samara tu na sina kena bom sandotolu. You are holy, Lord God Almighty. Mami baka bidu na kabidu kemuni na sina tabu. Ya busakunga kina na nomuni ya wa holy na ni manito. Kan kima mentambe baka matububali ni oti itu na bula. Mami singa misot tu baka matububali baka yang. Mentambe na kami kuat kami mereka lisuna kalu na nomuni lolo makin misakana. Binaka dan sarwali na ni mami kalu nomuni lolo tabu. Nomuni bos ay kait na nomuni lolo man wasibita bika kidengan kini rawa na ni mami kalu. Kima duba kina na alu bukaro kani kami kuat. Kini baka binda. Warau itu mencoba suka na nomuni bali. Ini bisa lakukan ini, ini memiliki balik kurang. Ini bisa kampora atau nak tanya, ini memiliki bulan buan kalau nak tangguh, ini akan. Maksudnya kira yang memiliki minta, bila kau kuat kira itu berniaga lomuni. Mela tumber cuma mungkin bulu betul bela cuma sabar mungkin dadur. Ini mirror ini cuma lakukan ini memiliki kalau, ya bukan cuma sini lakukan. Wadi teki man nanu ni bosa na san tol so lu kabito ani no si choba san do bo bulu tire ya sa ene bo choba kasa bo bulu tu clean takana de tisu ene ka bi de na ni man klo chimbuni na marro na ni man bulo ir na ni man matu bali non rabula la li kimani non rabula la chini kimani ke na tamé kimani ir na ni man ni ne lu bali rabaro no tu mayena mona li bali wa na kam wa tar talangan kurangan nung ni nakalunalo tamu ni matububale na kami nilay ni sabuan tete di kurang ina nung ni lolo matawala ena kami kuma warna mas salam berawi kami na kami kuah di meminta netan laki di melabeta tanya di meminta kami nak militer ni la ona en la glory bahwa ini nak kami kami sangat talang dunia lagi tak apa bila nak kina ya tadi bulan ya mengalan ya tadi tu lagi talang menamat ya Yesus Kristus ani meniturang ani menisoro. Ya, meni tisu. Amin. Saban ini lebih bakal nanti sudah ke kalau memang sok pembulutan yang simpan itu. Jadi kalau mau ngelikin mau cuma berlot, dan namanya sok ngelikin, nah boleh bunuh orang, ada tubuh. Mengenai pendidikan kalau sebelum. Naka dengan tika naka ni ko nanda business meeting. Nanda business meeting. Ela vai ter que na carne com ela vem na manhã tal que na cetak estou para que também tem assim só na link sama tigo persona na so que ka ken dengue rang ni da sama kana be manhã no merenda website ka kain don ka ngandel me pasta ki wana business meeting kemi karuanga le ado tigo na non talak na ring na singa Lotu lebu. Singa lotu lebu. Ela wali tiki na song lotu na rempre tua suka. Beir na soli mai. Baka binak tiki ko na soli ka. Beir kemuni na siya nga kani sila. Siya nga ni don dalinga raw. Na ilang kaya na lotu song lotu. Ni chiko paketengu. Doon alak binaka. To pa binaka ni to sa raw kina na bubal bay song lotu na rere. Ena buku ni regu be tuas tuta kontak na tutu be barka na kan tuas saban ni Naka. Naka. Isang ulit ako na bakal.